Карачайда Смайылга жырчы дегелли. Жырчы. Ол сөзүнө Смайылга жырларын жырлаганы үчүн. Эткен жырлары адам улуну болумунан келген жыр насыпны башыды деп билдиргенди. Андан sonra да болганла жырлагалла Каспот, Абгали эмде башкала. Оose иш көп жазгандамыды. Не да нени үстүнөн жазгандамыды. Не деди сый. Кыйынды билген. Не десек да фахмуда болурму? Хыртка ургалла була аңа тыңлагалланы сагышлары бир чатүлдү. Тыңлагалла чыгаралла адамны керти болумуну сыйын хунерли фахмусун белгили етип. Oy kızçı seni jörüňe aytayım, süýmeýle seni teňlerim. Özgeňe bektamen soklanmayma, yürekni kıynayla közlerim. Oy yol yanında yaşaysa kızçı, bozgan yoluvçu körülge. Kişi bilmeyen kökten mi düşkense, adamga cevap verir gök. Üyün alında oyalma teri, kızarıp pişedi olması. Oy menden sonra seni kişige, yaratkan Allah yazmasın. Men algış ettim, kargışta ettim, ola meni san etmeydi. Bu yolga diri sınamagan edim, dilegim anga gitmeydi.